Hadu dalailan not gol penlim no ka Barcelona ya ka ASD Mallorca ha ka jilekai ha ka Laliga. Kum taru ka Barcelona menta kelah tam hadu sapon ya ka Real Madrid. Bat marsi pokol la yo Robert Lewandowski bat Lamine Yamal ha ka Laliga menta ka ayom. Ha ka bau Lamine Yamal la yo sipokol bat kendai teli ki asis. Ka bau la tam kol ya ka ayom ka baladep ha ka jilekai ha ka Laliga. Ka Barcelona klayo pan tep kol ningkong ha ka menit ke paar kendai lingbau Robert Lewandowski ya kepala asis dau Dani Olmo. Bat klayo sai sikol ha ka menit ke pan rupuai lingbau Lamine Yamal ya kepala asis dau ju katau Dani Olmo. Bat ya ka kol ke balai klayo pan tep dau rangel kai pedang kat prasnem katau Mark Bernal. Ha ka menit ke prapulai ya kepala asis dau Fermin Lopez. Ha ka Mark Bernal dang mi madan satat ha ka menit ke henripuh new ha ka jaka jung Dani Olmo. Kum taru ha ka Laliga ha ka miji kenpon menta ka Barcelona ka don san prapon kad ba ka Real Madrid san sapon. Ha ka Barcelona nak ar pulai sen nyelekai kala job kat kendai sin klai khat shisin kala syarem laisin. Bat Robert Lewandowski bat Lamine Yamal klayo marsi pokol kad bau rang lekai playo tep kol buntam hak Laliga menta kayom udehi ukailin Mbappe playo hadu kumba arpu arkol. Bat kane ka jing lekai krang dei tang karau ka ba arpulai kad ba ki jing lekai hak Laliga idon hadu karau ka balai popra. Hak ayom ke baladep Lamine Yamal ulayo tang kendai kol hak Laliga kad ba mentak ayom pat ula dapoi syak sipokol. Bat kataru kedang dei tang hak karau ke ba arpulai. Kum taru ka jinge kini ponya pedang ka Barcelona bat ka Real Madrid kelanang itenat hak Laliga. Bat ka Real Madrid la syai demit ladakan job ka Valencia kan sadu nabi yang setang sipon ia ka Barcelona. Kublai sipon.